Dobar dan, dobrodošli u još jednu mikrofoniju s Amerom. Moje ime je Amer Obradović, ovo je podcast koji gradimo za portal Touch.net. Woody Allen u svom raznolikom opusu ima film u kojem jedan mladi američki pisac iz sadašnjosti otputuje u nekakvom Peugeotu u Pariz 20. godina, pa tamo susreće Hemingwaya, Picassa, Fitzgeralde, Dalija i sa njima šeluči. Woody Allen je htio da pokaže da žali u stvari zašto nije on živio u Parizu 20. godina, jer se to smatra nekom erom u kojoj je vrijedilo živjeti. Ja mislim da je vrijedilo živjeti i 80-ih u nekadašnjoj Jugoslaviji, posebno u Zagrebu pa i u Sarajevu, a moja današnja gošća, Snježana Banović, kazališna rediteljica, kritičarka, teatrologinja, profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti, upravo će nas vratiti barem malo u te godine 80-ih u Zagreb. Snježana, dobrodošla. Hvala puno na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima, slušateljima i tako. Hvala puno. Evo, Mostar je danas nije kao 80-ih godina, ali barem je temperatura kao 80-ih godina. Da, točno tako. Kraj 80-ih. Tako su bile uvijek. Ajme, kad ćemo putovati? Hoćemo po noći, jer nije bilo klima u autu. To danas se zvuči nevjerojatno. Nemate klimu. Kako ste putovali? Pa tako, po noći. Tako. Da se hladimo, onda krenemo u 3 ujutro i onda se, ako se ide preko Bosne, što se ide prije autoputa, on je kasnije. I onda se mora, dakle 70. su godine, uoči ovog ludila 80-ih i onda se mora tako računati koliko sati treba, pa makar u Mostar na ručak i onda se spusti već Makarska, Dubrovnik, već di se ide. Da, barem je to vrijeme malo vas i podsjetilo, vjerovatno je ovo danas. Ovdje ste zbog škole kritičkog mišljenja, imali ste predavanje ovdje sa jednom mlađom generacijom, koja baš i ne zna mnogo o tim 80-im godinama. To su uglavnom ljudi koji su rođeni nakon 90-ih, jel tako? Krajem 90-ih, a mislim da je većina početkom 2000-ih. Tako da ne mogu puno znati ako ne poznaju nekog, ako nemaju nekog u obitelji ili nisu čitali, odnosno slušali glazbu ili bili nekako drugčije provocirani da se tim bave, ali oni su premladi kao da je meni netko rekao kad sam u 80-ih, dakle imala nekih 16-17, da li se bavim 46. i 47. Dakle, 40 godina je skoro razlike, pa sad baš u to doba, sad se bavim, ali tad se nisam baš, već mi je bilo dosta s tog sustava i uopće šta bi se bavila. Ja ih potpuno razumijem. Da. Još ste bili ova generacija koja je krajem 70-ih uvedeno i ovo srednje usmjereno obrazovanje, ali tako tu se često spominje. Reforma školstva. Reforma i Stipe Šuvar koji je... Ja sam 3. generacija, ja sam 63. rođena, znači 79. je to bilo i 78. kad sam krenula Ali ja sam, 3. generacija, točno, i tad je to već bilo uhodano, kako se govorilo. I bilo je zanimljivo. Nama je to bilo zanimljivo. Mi nismo... barem na početku. Ne znam u što se to kasnije pretvorilo i kad je to prestalo, valjda s krajem 80-ih, 90-te, ali mi smo imali prilike, kako je to se govorilo, da ćemo biti usmjereni, da lakše nađemo posao i da je to po nordijskom principu. To je nama jako zvučalo zanimljivo, da nešto kod nas ima to od Nordijaca. Znali smo da su to idealni neki sustavi, barem školski. I tako da je bila velika sloboda u biranju. Nastavnici su dolazili iz pogona. Dakle, smatralo se da će stručnjaci, ne znam, kako sam ja bila novinski izvjestitelj, išla sam u Centar za kulturu. I tamo se usmjeravalo u sve moguće djelatnosti kulturne, od novinarstva preko filma, dakle ne samo baš kazališta, ali je to bilo, ne znam, filmski redatelji, novinski izvjestitelji, pisci ovakvi i onakvi. I
ja sam bila novinski izvjestitelj, dakle to je 3., 4. razred srednje škole i nama su dolazili u razred stručnjaci poput Novinara i Starta, dakle najpopularnijeg magazina, pa ja mislim u Jugoslaviji, možda i najkvalitetnijeg. I među njima je bio, na primjer, Dalibor Foretić, kazališni kritičar i skori urednik kulturne rubrike Danasa, koji se tu negdje osnivao. Dakle, on je bio u prvoj redakciji i on nas je učio šta je vijest, šta je izvještaj, kako se piše ovo, koliko redaka ima kartica, kako se radi prelom, šta je redakcija. Dakle, osnove novinstva, kako se tada govorilo. I recimo tako, onda nam je došla Slavenka Drakulić. Nju pamtim, njoj sam posvetila cijelo jedno poglavlje u toj knjizi koja će izaći na jesen u izdanju Frakture i ona je nama značila ništa kao nastavnica hrvatskog i književnosti, nego kao neko ko nam otvara horizonte. S njom smo prvi put čuli za feminizam i da se to nas tiče, da nismo mi ništa premali, odnosno premale da bi o tome mogli razgovarati. A feminizam je nastao par godina prije. Znači, podrazumijevalo se u Jugoslaviji koja je dala prava ženama 45. da glasaju i da budu birane. Puno prije nekih zemalja zapadne Europe. Dakle, puno prije, da. I onda je ona nama objašnjava te stvari, ali nam je govorila o tome što se sad događa i što ona kao vodeća. Mi smo čitali njene tekstove u tom istom Startu i ona je bila jedan takav model, barem za nas cure. Nije dugo ostala u školi i danas ta njena mala biografska, taj detalj se ne ponavlja. Ja sam njega sad stavila u knjigu jer mislim da zove se Slavenka moja učiteljica. Dakle, ona je meni u toj prvotnoj nekoj formativnoj fazi prema intelektualnim i umjetničkim i sličnim vodama, novinskim, zapravo bila prvo svjetlo u nekom mom vlastitom mraku, kad ne zna čovjek gdje bi se maknuo. Mi nemamo interneta, mi imamo jednu knjižaru u Zagrebu koja ima strane knjige, studirat ćemo svi na filozofskom ili ćemo biti novinari, na političke nisu popularne jer to je politika, partija, nećemo to. Tako da je ona nama nekako te pojmove, zašto ne bi se vi bavili novinarstvom i sada, evo idite, ja ću vas odvesti, hoćete u Start ako ste zreliji, ako mislite da možete, ili u Polet, ili neku drugu, studentski list, pa tu je to sve, primaju oni svi koji hoće, mogu, izvolite. I ona je nas, moju prijateljicu i mene, Gordanu Farkaš, ona je i danas, nju spominjem jer je i danas poznata, ima svoju izdavačku kuću, je Ocean more u Zagrebu i nas dvije smo dovedene u redakciju Poleta i zapravo to je označilo sve naše izbore buduće u životu. Ali ste imali zaista sreću da Start i Polet u to vrijeme, to su bile novine sa velikim tiražom. Znači, naklada je bila velika. Da, mi imamo 16,5 godina i već pišemo tekstove za Polet. Danas kad to pričam djeci ovoj koja nemaju te perspektive otvorene i nemaju tako visoki horizont i daleki horizont kakav smo mi imali, oni to ne mogu tu rečenicu vjerojatno ni razumjeti što to znači redakcija, angažirane, to bile neke male bebe se igrale, pa došle i ove, pa nešto se slikale. Mislim, u ovom današnjem svijetu takvog nečeg nema. Znači, takvog medija nema. Da, i ljudi, na primjer, Denis Kuljić, Nino Pavlić. Da, oni su baš otišli u Start jer su bili smijenjeni, nešto su jako zglajzali. To je bila ona afera oko ovoga Lordana Zafranovića i njegovog filma. Oni su kritizirali, jedini Polet je kritizirao film koji se nije smio kritizirati. Dakle, okupacija u 26 lika. Da. I onda su oni zbog toga pali. Ja sam došla u Polet, tek je došao Zoran Franičević, legendarni, najlegendarniji glavni urednik. Oni su svi bili, to su sve mandati od 9 mjeseci, 9-10 mjeseci, mislim to. A oni su označili to vrijeme
i mislim i još dugo sa svojim stilom uređivanja novina, koje naravno su Denis i Pavić počeli otvorili su taj satirični krug, otvorili su konceptuali ulaz u smislu, prvi urednik je bio Pero Kvesić koji je doveo strip, koji je napravio dizajn, koji je prvi stavljao najprovokativnije teme kojom se drugi mediji nisu bavili osim u pohvalnom, da ispituje, ne znam, socijalne slučajeve, plaće u ovom ili onom brodogradilištu, štrajkove i takve stvari za koje se mislilo da omladinsko novinarstvo se nema šta baviti s tim, pa to nisu omladinske teme. A oni su otvorili prvi dan, pišu o svima. Znači, svi su tu i davali intervjue, i političari, i umjetnici, i znanstvenici, i stranci, i ne znam, uglavnom ti naslovi su postali provokativne fotografije. Mislim, šta reći osim kakav je to nevjerojatan kuraž kad staviš pjevača grupe Butik iz Beograda, ovako imao je čovjek, mlad je bio, presladak, izbuljene oči, onako malo još je on na tome radio i to je naslovnica par mjeseci nakon što umre Tito, dakle u broju je, kraj godine, u broju su najbolje fotografije iz cijele godine i to je na naslovnici i piše Oči Jugoslavije, jer to je kao rubrika, pokazujemo najbolje fotografije našeg lista te godine i on je s tim izbuljenim Oči Jugoslavije 80. Da. Mislim, to je naprosto centralni komitet koji nije bio vlasnik, nego je bio vlasnik centralni komitet omladine, SSOH, Savez socijalističke omladine Hrvatske, koji je bio jako moćna organizacija, jer samim tim što je imala ljude koji su pretendirali postati nasljednici ovoga i onoga i bavili su se, dakle, imali su proračune, imali su taj prostor u toj kockici gdje je bio gore CK Hrvatske. Mislim, serija, oni su bili ti glavni iz toga su bili moćni ljudi, moćnici, da ne spominjem sad imena, nebitno, ali to je isto bio jedan takav sustav koji nije se ni okrenuo, a polet im je izmaknuo iz ruke, jer nisu se više igrala dječica sa nekom studentskim problemima, srednjoškolskim, pa ne znam, odnosom prema roditeljima, prema rodnom kraju, ne znam, pa malo muzike, malo stripa, malo tako, neke zabavice, pa slikamo se u gradu i tako. Ne, to je postalo jednostavno koncept. Tako da, tamo sam upoznala, ne znam, jednog Toma Gotovca, koji je tamo dolazio jer je Trbuljak Goran, koji je bio grafički urednik, s njim surađivao drugim, dakle oni su umjetnici, stručnjaci, tamo je dolazio svak da vidi malo, da dođe na kavu, da malo komentira šta se događa, da se trača, da se dovede nove suradnike. Tamo je jednostavno vrvilo, tamo je bila gužva, jedna stvaralačka, kreativna i polet je odredio, kako je rekao Pero Kvesić u jednom svom postu nedavnom. Ja sam ga molila da mi da to za knjigu i stavila sam to u knjigu kao zadnju posvetu u tom tekstu, u tom poglavlju. Gdje opisujem polet iz moje perspektive. Dakle, on je rekao, pa nijedan poletovac, kako god bio uspješan ili neuspješan, kako god u 90-ima nije postao razbojnik, da ne kažem nešto gore. To su ljudi koji su svi bili ali bili dobri ljudi. I tako je to rekao onako ljudski, ja mislim ne stručno, nego onda bi se učinilo da je to lijepo staviti u knjigu. Jer te 80-te često ima malo i mitologije oko njih. Da, čak i previše. Jer se često to nisu baš bile šarene slike, bilo je tu i crno-bijeli. Jer polet i start su opet bili pa na nekoj službenoj stavu, ne znam, o bilo čemu, gdje je bio i Vjesnik i Slobodna Dalmacija. Večernji list sa 400.000. Ili Oslobođenje u Sarajevu i tako dalje. 400.000 svaki dan. Prodaje u 3 redakcije, ide u 3 smjene. Dakle, novinarstvo je središte našeg života. Pa kako bi prošao tjedan da moj tata ne kupi start? Da to se ne komentira onda što tu piše, bez obzira na te gole ženske koje su njemu tjedan zgodnije. Slike drugačije nego što je bilo ranije. Da, i onda dođeš svaki dan na kiosk i kupiš 5-6 novina. Beogradsku Dugu, moja mama praktičnu ženu i tako. Tu je sve te priče i onda dolaze žene u novine i počnu pisati kolumne.
raditi velike intervjue. Slavenka Drakulić, Maja Miles, Jasmina Kuzmanović, Alemka Lisinski i tako dalje, i tako dalje. Onda, da ne govorim prva glavna urednica Poleta dolazi iz Dubrovnika, Mime Rakela, ona je ostala jedina. Dakle, to je bilo normalno. Nismo mi sad se hvalili, oj gle, imamo mi urednicu, viš kako smo mi pobjedili mizoginiju. Ne, nego to jednostavno je došao red na nju. Dakle, sve je bilo drugačije iz tog ugla nekog osobnih prava, perspektive. Nije bilo velikih razlika između starijih i mlađih, ženskih, muških. Dakle, imali smo dojam, možda nije tako bilo, nije sigurno baš bilo sasvim tako, ali imali smo dojam da smo svi ravnopravni. I da možemo, ako znamo pisati, ja nisam nešto voljela ići, na primjer, na teren, moja Goga je, ona imala naslovnice, ona imala, ja sam više bila ja više volim raditi od kuće, pročitam neku knjigu pa ću napisati. Nisam bila terenac, ona je rasturala, išla je sa tim fotografima, ne znam, Zelmom, Krpanom, Strikomanom, to sve opet jedan krug nevjerojatan umjetnika koji su do danas ostali veliki fotografi, Pipo Pavelić i tako. Dakle, ona je išla po tim terenima pa slikala tamo, ne znam, romska naselja, kako ta djeca nemaju vode, pa je to bilo na velika zvona i tako. To je bilo jedan aktivizam, onda opet ipak je bilo to nekog duha, humora sa tim naslovima, lidovima. Mislim, to je bila zabava. Nekoliko godina smo učili, smo se dobro zabavljali. Da, ja sam radio u magazinu Dani poslije ovog rata nedavnog. Pa imao sam slično iskustvo. Baš je entuzijazam je bio u redakciji, bio nevjerovatan. Tu su radila zaista sjajna imena poput Senada Pećana, Ivana Lovrenovića. Klubne je pisao Miljenko Jergović, Semezin Mehmedinović, Aleksandar Hemon i tako dalje. Tako da, prilike znam ta atmosfera šta je značila. Znači, koncentracija ljudi, pametnih i kreativnih. Ahmed Burić, mislim, to stalno bilo. To sve moja manje više ekipa. Tu se rađaju onda i tekstovi, ideje. Da, to je brainstorming. Vrlo je važno da imate atmosferu koja to kreira. Bilo mi jutros zaista sjajno čuti ove 3 vaše priče koje ste ispričali o ovoj mlađoj generaciji. O Zagrebu 80-ih. Jedna se odnosi na ovaj performans Sanje Iveković, koji se zove Trokut, koji je izveden 1979. prilikom zadnje posjete Tita Zagrebu. Zatim predstava Slobodana Šnajdera, koja praktično nije izvedena, Hrvatski Faust. I ova priča u kojoj vaš tadašnji dečko, Đuni Štulić, demonstrativno hoda dok svi stoje... Pa čak i ne demonstrativno, prirodno. Prirodno hoda dok svi drugi stoje. Dok svi drugi stoje odajući poštu preminulom Josipu Brozu Titu prošle godine. To nije bilo nakon 5 godina ili 6, kad su već... Znači 81. 4. maja, je li tako? 4. svibnja. Tako je. U 3:05. Da, u 3:05. Bilo 3:05, je li tako? I onda ta sirena. Mislim, svi mi znamo, o tome se radi. To sam tako, jer imam to poglavlje o Titu i o utjecaju Titove smrti na moj život. To je tako malo Ćosićevski pisano, utjecaj revolucije na moju porodicu. Da. Mislim, Bora Ćosić je moj prijatelj i divan književnik i iz njegovih se knjiga uči pisati o detalju, o karakterima. Ja sam puno od njega naučila i iz njegovog duha crpim uvijek nešto. Tako da je to je ta sekvenca, dakle mi svi znamo koji smo tada živjeli i imali neku svijest, dakle imali neke godine, dakle 12 plus, 10 plus, gdje smo bili kad su nam rekli, kad smo čuli od Miroslava Lilića s Hrvatske televizije, a tada jugoslavenske, koji je bio izabran da kaže da je umro Tito, najveći sin naših naroda i onda i sad to svi znamo, ali ne zna skoro niko gdje je bio godinu poslije. Jel to više ni... Ja znam. Točno znam. Ja svaki put kad siđem na glavnom kolodvoru zagrebačkom s nekog tramvaja, pa presjedam na drugi ili idem tamo negdje pa siđem, ja se sjetim tog trenutka i ja vidim te plave čizme koje smo kupili u Londonu ili ne znam da li su to ali uglavnom imam tu sliku kako gaze
usred te gomile, jer to je veliki prostor. Ja, tu je u tom trenutku na obje strane, na toj stanici tramvajskoj, je masa jedna ljudi tog dana. To nije pusto mjesto. Sad neka ulica, pa sad tu je bilo 5 ljudi, pa je on hodao. Ne, tu je bilo na stotine ljudi koji nisu mogli vjerovati da jedan čovjek dosta visok, mlad, čak vjerojatno većini njih i poznat, gazi dok svi oni stoje i tako strašno, skaredno u tom momentu se ponaša. Čak njegov otac je bio vojno lice. Zato to je otpor. Je bio neki... Pa to je otpor prema ocu, mislim, to je taj prvi freudistički zakon, ali bilo je tu još i puno toga. Johnny Štulić, barem u ovoj mojoj generaciji, ja sam se rodio 76. godine, zaista je bio, čak ga jedan moj prijatelj zvao Branimir Dž.Š. kao Branimir Đelešanuhu, što se samo u islamu daje Muhamedu poslaniku, tako da je to bogohuljenje praktično. Pa dobro, on je za mnoge bog. Ne bi smjeli, ali kažem vam, zaista je za moju generaciju bio neko koga smo mi gledali sa nekom, maštali smo i o njegovim pjesmama i o svemu što je on radio. A kakav je bio Johnny? Je li on bio kao čovjek iz njegovih pjesama? Je li bio nekakav drugi tip? Pa ne baš, bio je, mislim, kako kad i to. Ja sam za te godine, mislim, mi smo proveli zajedno 3 godine, to je u tom razdoblju života i njegovih 27 do 30 i mojih 17 do 21 skoro, jel? Dakle, to je dosta vremena u tim godinama. Dakle, nekako čovjek to... I možda i što ide dalje vrijeme i više pamti i tako. Mislim, ja sam nastojala baš ovakav niz detalja izreći u knjige kao nemam ni jedno poglavlje koje je specijalno njemu. Tako da odmah razočaram ove. Ali ne mogu ih... samo da čuju o Johnny i o Azri. Ja se nadam da će kupiti knjigu i zbog drugih ljudi koji ima tu. Tu su, ne znam, jedan Šerbeđija i spomenula sam Slavenku i Stipe Šuvar i Mira Furlan i ne znam, cijeli niz glumaca, glazbenika sa cijele jugoslavenske scene. Tu je Ljubiša Ristić, Goran Bregović, mislim, ne znam, ima stvarno, svi oni imaju neka svoja poglavlja, a njega ima u više poglavlja, ali je glupo da mislim, u tih 3 godine sad ja pišem knjigu o njemu. Ja nisam, meni to nije, nakon toliko godina, to su uspomene i nije nikakav moj život u smislu današnjeg nekog, da kažem, to me odredilo. Ništa me to nije odredilo, to su te godine kad vas s kim god daste, to vas odredi. Ako ste pasionirani, on je naprosto jako puno značio meni tada. On je jedna figura od koje sam ja naučila to da treba ići golim prsima na bajonet ako treba za neku ideju, ako misliš da je to tvoje uvjerenje, idi i šta sad, šta bude, bude. I on je tu našao isto tako neki teren, mislim, nisam ja bila osoba potpuno suprotna od toga, ja sam vatrena Dalmatinka, su i tata i mama Dalmatinci, tata sa sinjske strane, iz tih Hrvaca, a mama iz Imotska. Da, ali to je opet mislim, to je opet jedna njegova pjesnička sloboda i on vjerojatno ima pravo kad kaže nijedna pjesma nije nikom posvećena. Nije istina baš da nije, ali je izvučena od nekog. Ja sam poslužila kao neko gledalce. I da napravi neki mozaik. Da, ali ja nisam nikad imala želju da pričam o tome u smislu joj, sad je to za neku rubriku, sad ću ja se, moj bivši dečko, to mene nije odredilo u smislu onoga što se ja bavim danas. Odredilo me, usmjerilo me je negdje gdje je bilo dobro. Upoznalo me, upoznanstvo s njim, odnosno veza s njim je donijela meni niz drugih ljudi s kojima sam do danas. Njega nisam vidjela ni čula skoro 35 godina. Dakle, puno taj kontekst cijeli oko njega je meni značio možda još više. Da se ne naljuti, dobro, jednak se stalno ljuti šta god ko kaže. I to na svakoga. Da, pa šta ćemo sad? Mislim, o njemu imam reći sve najljepše. I mislim, iako sam iznijela možda na svoju štetu neke stvari, jer mora čovjek biti i prema sebi pošten pa reći sad ta iskrenost mora i od mene krenuti. Ne mogu sad nekoga opisivati, ali kako nisam, ja sam negativna kad pišem svoje kritike prema ljudima i pojavama. A ovo ne, ovo sam stvarno htjela da bude, knjiga se zove Kronika sretnih trenutaka.
I to dovoljno govori. Da. I o njemu i o drugima koje sam upisala i žalom za nekim ljudima koji su prerano otišli s ovog svijeta i ima tu pojava. Dakle, nema u knjizi nikoga koga nisam poznavala i s kim nisam bar sjedila na nekom događaju, večeri, priči. Kako se tada puno pričalo. Nismo imali medije. Televizija je bila dosadna, novine su bile ok, ali se jako puno diskutiralo. I kad vas neko sa 16,5 uvuče u taj svoj malo uvijek logoreični svijet, on je pričao od književnosti do politike, prema umjetnosti ovoga i onoga, ubacio, bio je strašno, njegovi monolozi su trajali po cijelu noć. Mi smo ga zvali Fidel. Da, kao Castro u Ujedinjenim nacijama drži govor. Je bio jako zanimljiv. Bio jako zanimljiv čovjek, bio je topli. Moj tata i mama su njega jako voljeli jer je njima on bio najnormalnije. On nije imao nikakve te svoje stardaste, te svoje... Kasnije je on zbog te nekakve nedovoljne potvrde od strane kritike, što je istina. Postao jako čangrizav i mislim bio tu nesretan od toga što mi je zapravo zatuši glavu, meni to bilo nejasno. Kad je tako bilo jasno da ne može biti prorok u svom selu, da će jednog dana možda, ali njegova veličina, on je to htio odmah sad, ta priznanja koji su imali drugi. Dakle, od Husa, Brege, Čorbe, ne znam koga sve ne. Mandića u to doba. Da ne govorim. Dakle, oni su imali imedijatnu potvrdu da su genijalni. Jure Stublića. Ima pjesma o njemu, da. Jaje Houre. Da ne govorim, pa to je meni bilo nestvarno. Ja sam išla s njim u školu. Ja uopće ne mogu vjerovati šta je ljudima. Dobro, ok, ima svakih okus. Ali on je bio proglašavan najvećim. To je kakav onda Piko Stančić kao producent, Phil Spector. Onda kad on čita to, on ne može vjerovati, mislim, on zna da je najveći, ali on ne može to nikom dokazati. I nas 10 to zna. Tako da smo mi bili, to njegovo društvo, krasno, ljudi iz Splita, odavde. Mislim, oni su bili stručnjaci za književnost, za slikarstvo. To su ti Mindoljevići, Davor Mindoljević je slikao njegove omote, njegovih ploča. Dakle, to su ti ljudi koji su otvarali puno više te svjetove i moje horizonte. Oni su svi, dakle, 10 godina stariji od mene. I kad se mlad čovjek treba s nekim družiti, stvarno se treba sa 16 družiti sa onima 26 do 30 i onda bi moja mama rekla, pa oni su već stari. Ja velim, kad bi bili stari, pa to je, evo, ja ću još malo, mislim, moramo nekako, skraćujem si put odgajanja. Dakle, škola te vodi od razreda do razreda, a ja s njima imam osjećaj da preskačem razrede. Ja sam bila veliki štreber i uvijek sam morala biti 5, ali to su moji roditelji tražili, jer inače nema ovo, takve, mora biti sve 5 i gotovo. I onda to se mora, a ovo se, ja sam htjela u tom društvenom i u tom cijelom gradskoj toj priči malo preskakati razrede. Meni je super bilo, ja sam gledao onaj dokumentarac kad Miki kaže da se boji, pa ljudi ništa od toga nisam gledao. Koji su bili oko njega, prikazani su u tom dokumentarcu, ali nekako on mi je nekako djelovao u nekom momentu da upravo zbog toga što on nije poštivao nijednu drugu veličinu, ali htio je da poštuju svi njega, pa možda zbog toga i pobjegao. U neku ruku volio je Rundeka, Arsena, da ne govorimo o Arsenu. Smatrao da je Rundek, Zaher, Srđan Zaher, Haustori, recimo, nije htio čut za, ne znam, recimo, ja sam jako volila Lačni Franc, kak ni čut. I takve stvari. Mislim, imao je on razumijevanja za neke, ali s nikim se nije htio družiti. Nije imao, oni se inače nisu bili, to nije ni bilo, podrazumijevalo se ta konkurencija i mali, lagani, čak i veći animozitet. Družio se neko vrijeme s Bregom i to sam upisala, taj jedan susret s Bregom u Beogradu koji je nadnaravno smiješan jer je on naprosto duhovit čovjek. I pa je i to poglavlje, ovi koji su čitali kažu, ispalo smiješno, odnosno duhovito. Ja pa se nadam da će to i ne znam, nije volio te sve vladajuće umjetnike, od kazališnih preko filmskih. On je jako brzo odletio u taj svoj neki irealni svijet te gorčine. On nije irealni, zapravo jako realni. Gorčine, tog nedostatka te ljubavi
i poštovanja. I ostao je tamo. Da, i onda je zato i otišao. I ostao je praktično tamo. Pa je, ostao je s tim da je se zatvorio u neki kavez koji nema promjene. Jel? Dakle, žive tolike godine bez promjene neke. To je dosta čudno. Ja moram reći da mene to... Ali šta sad? Ne mogu sad to. Nisam psihijatar. Život ide dalje. Vi ste imali sreću da je vaš život otišao u nekom drugom smjeru. Meni se promijenio život vi ste otišli 30 puta. Više prema pozorištu, znači bili ste u kazalištu i tamo ste imali sreću da ste imali dosta dobre ljude. Čitao sam neke intervju u kojima spominjate da ste tamo imali uzore od Dragana Despota do Mostarca, jel? Para i tako dalje. Predraga Matvejevića, Mostarca. Da, ima puno, viš, to je zanimljivo, to sta raja. Ma da, mene Žorž Paro bio omiljeni profesor, Joško Juvančić, Vjeran Zupa, i njega ima dosta u knjizi, njemu dugujem jako puno na ovom radu na sebi, na književnosti, filozofiji, jezicima. Pa on nas je konačno vodio vani u Tiffany, na ta mjesta, mjesta gdje se cijeli Zagreb skupljao i gdje ste mogli upoznati, gdje sam upoznala primjer Igora Mandića, klinci sa faksa, dođu Igor Mandić im tumači šta trebaju jesti, onda Arsen Dedić, pa ne znam, Rade Šerbeđija, koji tu su to nestvarno slavan čovjek. Dakle, bio je Tito, pa je onda kad je Tito umro bio Brega i Rade. I to su ti bogovi. Danas moji studenti ne vjeruju da je to stvarno bilo tako. I onda pročitaju to poglavlje, recimo baš o Radetu, koje onako je neočekivano. Mi smo imali jedan veliki sukob kad sam ja bila mlada novinarka i nešto sam krivo napisala o njemu i on je poludio i dugo mi to nije oprostio i tako dalje i tako dalje. To je poglavlje o njemu, ali moji studenti ne mogu vjerovati, koji ga znaju, mislim, njega znaju, za ove druge neke iz knjige, osim Štulića, Bregovića, nisu sigurni baš da ih stave. Onda su, rekao mi je jedan moj bivši student koji je to čitao poglavlje, pa ja nisam znao da je ovaj naš Rade, jer on radi na Brijunima tamo da ima svoje... Da je on tako bio slavan. Ne da je bio slavan, nego je hodao ko Bog po zemlji. Imao je 35 godina i bio je najslavnija figura nakon Tita i ipak nakon Brege. Brega je bio... To su ta tri, te tri osobe. Da. Koje su umjetničke, odnosno ove dvije umjetničke koje su označile to dobro, jer za njih su pitali za sve. Šta misliš o ovome, kako ovo, šta si čitao, kako je u nogometu, šta kaže Krleža na to i takve stvari. Dakle, koji je rezultat Oni su sve znali. Bili su sve prisutni. Da, bavili ste se i pisali ste o i povijesti Hrvatskog narodnog kazališta. Dosta se to 90-ih godina nekako, ta nesretna politika, prenijela se i na sferu kulture, prenijela se i na kazalište. I drži ga do sad. Da. Kako je bilo raditi u tom vremenu? Najteže. To su mi najteže godine u životu. Imala sam malo dijete, ja sam se udala krajem tih 80-ih. Znači, početak 80-ih u tim godinama je jedna osoba, sredina druga, kraj treća, a 90-te ja ne znam kako sam preživjela. Ne mogu to reći zato što su ljudi izgubili živote, znači zdravlje, svoje Dakle, to je glupo govoriti na taj način jer znam da je osjetljivo sad govoriti o sebi jer nisam nikog izgubila, moji su bili bratići, ne znam, u ratu, nešto statirali, ja bih rekla. Dakle, nije bilo nikakvih šokova, živjeli smo u Zagrebu gdje je bilo par tih sirena, bilo je bombanja, stradao, to je bilo poslije. Ali početak 90-ih bio jeziv. To je bilo probrojavanje tih zrnaca, samo jedna odluka mnogih umjetnika, to je mene zapravo bacilo jako puno unazad prema poštovanju te struke. O tome se radi. Ja sam izgubila povjerenje i poštovanje jer su mnogi od njih obukli doslovno uniforme i šetali po gradu, jer to je bilo običaj po Zagrebu. To je bila neko ludilo. Ljudi nabave uniformu, onu maskirnu, i bez zapravo poštovanja prema tim ljudima koji su na fronti, iz ovog iz onog razloga, oni šetaju u tome, idu u kazalište, jer oni pokazuju time da su... Pripadaju tome. Da pripadaju. Da. I onda su ti ljudi dobivali poslove, režije,
kazališta da vode, da budu ravnatelji. I onda su oni naprosto otvarali svoje interesne sfere. I tako mene to gušilo. Ja dugujem recimo Virovitici, koja je bila ono hardcore HDZ i još uvijek je, ja mislim. Da, rijetki SDP-ovci, nevjerojatni ljudi koji uspijevaju u Virovitici baviti se politikom. To je meni, ja to neću, ja moram to negdje ispisati u Virovitici. Balaševićeva pjesma. Da, ja sam radila tamo ne postoje pritisci. 90-ih i tamo bilo, međutim ja sam tamo dobila u kazalištu 4 predstave sam radila. Tako da sam održavala taj svoj posao, mogla sam govoriti da se bavim režijom. U Zagrebu za mene nije bilo posla, dok mi posao nije dao 95. nećete vjerovati Jakov Sedlar, koji je bio ravnatelj drame, s kojim se ja poslije jako puno svadila i dan danas smo ne pozdravljamo se, što se kaže, ali on je meni dao prvi. Ovi drugi se nisu usudili jer je moje prezime bilo sumnjivo. Ima tamo negdje, valjda u Bosni, ti Brčko Banović, to znači da je to Srbi, znači ona je Srpkinja, ergo nema posla. Mislim, i tako je to u 2 dana. Tuk. Pa zar nije od Banova prezime? Pa ne znam, mojima nemam. I onda sam a to je bilo on sistem, makneš nekog koji je glasan. Ja se od početka bunim, meni se nikad Tuđman nije sviđao, od prvog dana kad sam ga vidjela. Moj tata je sa mnom bio u svađi jedno mjesec dana i onda je on shvatio da sam u pravu. Znači, mi nismo imali u obitelji taj problem da je neko išao u HDZ, pa sam ja, ali posao nisam mogla naći jer sam ja shvatila nakon 6 mjeseci da je problem kak ti u mom prezimenu. I onda sam trebala dokazivati, i to je trajalo godinama. Čak i u jednom Dubravniku da sam ja Hrvatica. Meni nije na pamet padalo dokazivati da sam ja išta, jer ja uopće ne znam šta sam. Zamislite, biti porijeklom iz tih pasivnih krajeva, gdje su ove vojske, one vojske, Turci bili 300 godina. Tako, Hrvatska, ali mislim, moja baba je uvijek govorila, tako? pa više sam ja Turkinja nego što sam Dalmatinka. Jel? Dakle, meni je to bilo jako me... I onda sam se ja posvetila obitelj, dijete, kuvanje. Mislite ili kontat, probaj. I onda je malo krenulo pa stalo. I Hrvatsko kazalište kao apsolutno do dana današnjeg oduvijek najreakcionarnije kazalište u Jugoslaviji, ovoj sad usporediti, ono je naprosto osim nekih iznimaka koje potvrđuju pravilo strašno reakcionarno. I uvijek, zašto? Zato što je uvijek uz vlast. Ono se ne usudi se biti neustrašivo, ne usudi se biti provokativno. Što je suprotno u stvari šta bi trebalo da je bit pozorište. Da bude subverzivno, da bude. Ono je jako naprosto reakcionarno, voli te sve neke kičerice, voli konformizam, voli se zaposlit, voli... Tako da sam ja odlučila, kad sam definitivno iza 2000. shvatila nakon otkaza u HNK-u, koji je bio politički, interesno motiviran, da ja moram raskrstiti s njim i da moram krenuti drugo. To je ono u stilu sa onom kad radite neki posao pa ne ide. Pa onda vi stisnete, radite još više. Ne ide. Ako prvi put, drugi put, treći put ne ide, mijenjaj posao. Da. I onda sam ja 2005. ili 2003. upisala taj doktorski studij, završila, doktorirala na, naravno, kazalištu HNK-u, na temi koju se niko do tad nije usudio, moram to reći, napisati, a to je u doba Ustašije, u doba NDH. Tu se malo dotičem i nekih predstava Sarajevskog pozorišta, jer je tu bilo nekih razmjena, račito Gavela i tako. Kako ne, Sarajevo je bilo pod NDH. I bili smo u istoj državi. Da. Nažalost. Državi pod navodom. Nažalost, da. Tako da je to, tu je krenulo i tu se meni otvorio, mislim, puno mi je draža ova karijera pisanja, istraživanja, jer sam sama, niko mi ne šefuje, ne govori to ne može, to ne ide, pa nisam, razmislit ćemo, pa nisam siguran. Ma ne, kad sam sigurna, ja sam svoj gazda. I imam još izdavača koji su uvijek, kogod mi je bio izdavač, uvijek sam imala, nikad nisam imala nikakav zabran, nikakvu cenzuru, nikakvu... Tako da je to posao koji je mene oslobodio, a ja ne mogu bez te slobode jednostavno živjeti. Ne mogu funkcionirati. Takva sam, šta mogu. Zato sam izmijenila svi tih brakova i ne znam toga, jer to ne ide.
taj pokušaj da me se stavi pod neku bilo šta, ideologiju, čizmu, stegu, stranačku, pitam jesi ti u stranci, kakvoj stranci, kako bi stranka mene izdržala, pa mislim, mene bi izbacili odmah isti dan. Da, ja sam imao 16 godina kad je ovdje počeo rat, meni je poslije kad sam o tom razmišljao, najgore je bila ta neka potreba da za nekim diskontinuitetom, znači da je ništa nije postojalo do 91. ili druge. I onda kao odsad kao nešto novo, kao neka je nova, ne znam, Hrvatska, ne znam, evo sad je Hrvatska, pa ovo ništa nije bilo prije. Ništa. I tu se jednostavno sudbine ljudi su tu strahovite, tu su mase ljudi nevine stradale u svim, hem što u ratovima, hem što u poslovima, što u nekim privatnim... Da, posljedice skoro gore. Posljedice, mislim, evo, Mira Furlan, recimo, koju ste vi poznavali, jedna ta priča, znači... Tužna, pretužna, pretragična, sve skupa, ta borba, taj bijeg i onda pobjegne to od svega i dođe do nekih godina, uspostavi se i ubijaju komarac. Mislim, nešto za mene je bilo to neshvatljivo. Nisam bila s njom osobito dobra, ona je starija, znale smo se i družile se u nekim kratkim susretima, ali sam je gledala na sceni u nizu predstava. Ona je ipak bila prava rasna prvakinja i recimo Nju i despota, to je nezaboravna predstava, šteta što je kurva. Režirao je Paro, to je negdje 84. godina, njih dvoje igraju sestru i brata u incestuoznom odnosu. Mislim, samo danas staviti tu predstavni repertoar bilo kojeg nacionalnog kazališta je nemoguće zamisliti, jer već naslov bi davao na uzbunu. Ja? Dakle, to je bilo 84. A to je bila ta komunistička, socijalistička Jugoslavija. A to je zapravo kritika, nije bila šteta što je kurva, su vezali na njen lik, ona igra, nego na osobu, to je zadnja rečenica u tom komadu, koji izgovara neki vladajući faktor i to znači zapravo daje sliku tog društva koje nema razumijevanja za drugačije. Kao da je bila dana uloga koja će ju pratiti do kraja života, dakle tako nesretne osobe. I u njenoj knjizi se to, kad sam pročitala njenu knjigu, moram reći da mi je teško bilo to čitati, knjiga je teška jer je pretužna. Nosi tu jednu tugu od početka do kraja. Ta me priča podsjeti na Andrićevo pismo iz 1920. godine u kojem on opisuje jednog doktora koji se zvao Max Levenfeld, koji bježi iz Bosne kao objašnjavajući da je Bosna zemlja mržnje i onda na kraju pogine u španskom građanskom ratu i kaže tako je završio čovjek koji je pobjegao od mržnje. Znači od mržnje ni Mira Furlan nije mogao pobjeći. Neka sudbina. Sudbina je to. A eto, ni Andrice nije nikad mogao složiti sa Zagrebom. To je isto tako jedna priča koju bi se moglo posebno, kako vole moji studenti reći, filmovati. Dakle, njegov odnos sa Zagrebom. Sa Zagrebom, ja. Da, on je opet sve posvećivao Bosni. Pa je, ali ta malograđanština zagrebačka je njega isto izbacila. U jednom trenutku je on bio stanovnik Zagreba i mogao je biti više, ali bez obzira na različitost, on je bio iznad svih toga, ali tu nije bilo šanse. Da. Nakon ovih ratova na području bivše Juge, sva ova društva, uključujući Hrvatsku, danas je Hrvatska u Europskoj uniji i Slovenija, ali nekako čini mi se da su sva društva krivo srastala. Vi ste u Zagrebu imali gradonačelnika Milana Bandića kojeg često ljudi nekako, čini mi se, pogrešno i percipiraju. Nije on bio čovjek bez inteligencije, bez radne etike, bez... Pa ne bi toliko se dugo održao takav lopov na vlasti. Ali je to tipična ona priča Anakina Skywalkera, čovjeka koji pređe na tamnu stranu. Točno. Mislim, ja sam se borila od početka protiv Milana Bandića i bila sam jedna od rijetkih. Bilo ih je na početku više, odustajali su ljudi, mnoge je kupio, mnogi su odustajali zbog ovih, nas par nije odustalo i meni je drago da sam ja jedna od rijetkih koja je njemu, kad je umro, napisala oproštaj kakav mu spada. Jer to što se moglo oni su njega, dakle ta klika vladajuća koja je morala njemu vratiti dobrim sve što je on napravio za njih.
Dakle, oni su njemu priredili oproštaj u Hrvatskom narodnom kazalištu, kojeg je on uništio sa svojim kadrovskim i drugim, jer je to primitivio, kakav je on bio bistar, da, talentiran za politiku, ali primitivan. Da. Dakle, on je Zagreb u tih svojih bezbrojnih mandata doveo do jedne provincijetine. Da. I onda je još k tome to trebalo se tome klanjati. Oni su njemu u HNK-u napravili oproštaj kao, ne znam, kad je Kennedy ubijen, ja ne znam da li je bilo takvih govora gdje se govorilo o Milanu bez kojeg mi ne bismo valjda mogli disat, koji nam je omogućio sve na tom svijetu. Mislim, to je tih brzojava, tog licemjerja, te strahote. I ja sam odlučila napisati i objaviti na forumu TM, jedinom portalu u Hrvatskoj, odnosno jednom mediju gdje ja mogu objavljivati, taj oproštaj i napisati ko je zapravo za kulturu. Ja se nisam se htjela baviti drugim područjima. Šta je značio Milan Bandić? Koliko je razorno on razbio struke, sve umjetničke, koliko je sve kupio, koliko je većinski zapravo koliko je napravio štetu da se mi od toga za mog života sigurno nećemo oporaviti. Da. On je imao nažalost, on je te ljude oko sebe okupio, visoki predstavnik za kulturu u Zagrebu, kako se zove? Duško Ljuština. Da. Moj najdraži neprijatelj. Da, on je to se tako zove. Ja bih ga zvao visoki predstavnik, pošto on bio zadužen kod nas, znači što god kaže visoki. Pa on je, po mome, ja sam to nekako i u nekim tekstovima dokazivala, ne znam jesam je dokazala, ali mislim da sam u pravu, nije Milan Bandić, nije on Ljuštinu naučio da bude Ljuština, nego obratno. Da. Ljuština je naučio Milana Bandića, jer je Ljuština tu puno prije. Ja? Iako je ovaj došao iz sličnih su oni, ne znam, mislim da su slična generacija, ali se ovaj prije počeo baviti politikom tamo od ranih 80-ih kad ga je ubacilo u taj CKD, taj Centar za kulturnu djelatnost omladine, gdje su radili mnogi važni ljudi, između ostalih i Slobodan Schneider. Dakle, da ne govorim sad o liku i njegovo lik i djelo sam opisala, to je ono use, nase i podase. Ja? Dakle, držim cijelu struku. Kako je, njega je najlakše opisati kao velikog svetog ključara. On je nosio ključeve po gradu 80-ih i dijelio stanove. Kad je bilo stanova, kad je grad dijelio stanove, on je svim umjetnicima podijelio. Ima lista umjetnika. Ja mislim da nas 5 nije ni tražilo, ni dobilo, hvala Bogu, stanove. Dakle, ne bi tražila u životu, mislim da sam kruha gladna, da plazim, da mi takav čovjek da ključ od stana i da onda poslije od mene traži da šutim, da budem ovo ili ono. A oni su svi pristali, i dan danas oni glume, imaju izložbe, to je generacija moja, nešto mlađa ili nešto starija, znači još uvijek su djelatni. Većina njih je dobila stanove od grada. Šute, i to su naravno otkupili i tako dalje i tako dalje. To je samo jedan primjer. On je hodao doslovno sa buntom. Sad ako on ovo čuje, on će odmah reći, sad ću te tužiti. Ja se nadam da se ipak nećemo vidjeti na sudu, jer on je s puno ljudi tužio. I Schneidera i ne znam koga sve ne. Mislim, tužiti pisca kad ravnatelj satiričkog kazališta tuži na kazneni sud pisca. Mislim, gdje to ima? To je za napisati, to je nevjerojatno. Ja? Tako da, ja sam se s njim rado, jer on je isto čovjek pametan, elokventan, talentiran nekim svojim genetikom. Dakle, taj lički neki talent ima za sve oko sebe, svi su opčarani njegovom, ima nevjerojatnu energiju, koje se ja divim i divim se puno njegovoj ali se ne mogu diviti metodama. Strašno sam protiv zamjene javnog za privatno. Ja sam im pomogao. Ne, to je bilo tvoj posao, ne da pomažeš, nego da ljudima daješ novac za njihove knjige, izložbe, dakle, predstave itd. To nije privatna prčija i nije gumno i to je kulturna politika Milana Bandića. Da. Prčija i gumno. I to je postao Zagreb i to je mene ljutilo i naravno da sam tu platila cijenu, da nisam radila, sad mi nećete vjerovati, ali je istinito, u javnom kazalištu u Zagrebu od 2005. kad sam objavila prvi tekst. Nikada do danas
Dakle, njih više nema. Nema Bandića, ovoga ima, živ je, nek bude živ, nek živi s 300 godina, nego kao nije u opticaju, je negdje iz pozadine. On jednostavno neće nikad prestati raditi to što radi. I recimo taj Ulysses vodi to najbolje što radi po meni. Meni je to jako zanimljiv projekt. I to je naravno tu i Rade i Lenka, koju ja izuzetno poštujem, i on je njihov producent i to je to. On je za to sposoban. Ali za voditi politiku i držati sve, mislim da je on, to je dakle dugi put od univerzijade, sve od 86. do danas, i da čovjek se navuče na sve, pa i na vlast. On je naprosto navučen, izdržao je sve promjene kao Srbin u Hrvatskoj. Dakle, izdržao je i HDZ, isprijateljio se i s ovim i s onim, i uspio je u svemu, uspio je navući sve kapute, presvući se ne znam koliko puta, ali ja nisam imala šanse da... I to je bila cijena i onda sam rekla, ok, zašto da se sad sa rogatima borim, idem ja raditi druge stvari, idem ja njih kritizirati. Jer njima je puno teže da ja pišem o njima, jer oni gledaju samo di su im amena. Znam, to mi pričaju. Je li moje ime tu, je li moje ime, a ime šta je objavila je moje ime. To nije moj cilj, da ja njih, ne znam, etiketiram kao što oni mene su etiketirali. To nema veze. Ja naprosto iznosim stvari u svojoj nekoj ekspertizi koje smatram nedopustivima, a oni su protagonisti. Tako da, i ove sada nove, isto tako, jedino ja kritiziram. Napisala sam 2 teksta, jedan protiv Tomaševića, odnosno njegove to što daje kulturi da se sama, i ove njegove osobe koje je imenovao za šeficu kulture, isto sam neki dan napisala tekst. Zato što niko neće, a neko mislim da mora. Da. Pa ja kad gledam malo sa strane, Milan Bandić kao Darth Vader, čovjek je otišao, ali Zagreb je dobio novog gradonačelnika, dobio novu vlast. Stranka kojoj pripada gradonačelnik Tomašević je dobila ogromnu većinu u Zagrebu. Da, ja mislim da je njih iznenadilo. Da, ali ja ne vidim tu neku vrstu, i dalje nekako Zagreb djeluje kao neka kulturna konzerva u kojoj se baš ne dešava nešto što bi... Ne možete vidjeti. Nema ničega. Zbog čega je to tako? Ne znam. Ja nagađam, pa onda pišem ono što znam i što vidim. Dakle, u 2 godine ništa. A ništa u 2 godine je gore od ništa. Da. Jel se to može povezati sa 80-im godinama u kojoj je bilo ta generacija koja je dolazila pa je nešto mijenjala, tražila, provocirala i tako dalje. Bila buntovna, jeli? I ova danas. Jel ima danas u Zagrebu nekakav buntovnički duh? Nema ga već jako dugo. Nisu ni oni krivi, ne mogu oni baš sad tu svu baruštinu koju je ostavio za sebe Bandić. Ali ne mogu opravdati pokušaj, da nema ni pokušaja. Dakle, ako su se oni godinama, više od desetljećima spremali za tu vlast, pa znali su šta treba i koje ljude, oni nisu uključivi. Oni nemaju program, teško im je s pravilima, nemaju ideja i nisu integrativni. Dakle, neće raditi osim sa svojima. Oni su relativno mala stranka i to je neka, ja to zovem, kako je Marijan Matković zvao 45. 6. i 7. osloboditelje. To je neki komisarijatski period. Baš me podsjećaju na tu rečenicu koju svako može od nas drugčije shvatiti. Ja je shvaćam ovako kako funkcionira, odnosno ne funkcionira Možemo u Zagrebu. Da, i oni su manje više vezani za Zagreb, ali van Zagreba su... Da, nisu se uspjeli. Ima nešto Pazin, ovako, nisu uspjeli se proširiti. Nemaju kad nisu uključivi. Da. A ima li u Zagrebu tog nekog književnog, muzičkog, filmskog, ne znam, ima pojedinačno. Da to nešto... Ima pojedinačnih divnih slučajeva i dobrih predstava i dobrih knjiga. Mislim, iako je to izdavaštvo na koljenima,
Ali to je sad pitanje kulturne politike, da sad ne idemo u ministarstvo, u ministricu ovu Obuljen Koržinek, jer će mi odmah glava početi. Ovaj Šešir će mi eksplodirati, jer ako nju spomenemo i ako idem o njoj objašnjavati kakva je ona štetočina, onda će, ali to je HDZ, a ja od njih ne očekujem nikakvu promjenu na bolje. O tome se radi. Oni su sami po sebi, jeli, konzervativni. HDZ-a ne, tako je. Šta će oni sad mijenjati, mislim, moderno? Sad će financirati niz mladih slikara i daće im stanove ili atelje. Mislim, kao što je to radilo se 80-ih. To je nepojmljivo. Ali možemo sam puno očekivala. Da. Mislim, očekivali ste vjerovatno i kad je Antun Vujić bio ministar kulture koji je došao ispred SDP-a i ove lijeve koalicije. Bio je dobar prve godine. Bio je dobar, a onda je posustao. Na pol mandata, recimo, posustao. To je šteta jer on je izuzetno pametan čovjek, ali nije očito se nadao da će se neke stvari same po sebi riješiti. A na krilima te velike promjene na koje su oni dobili tu ogromnu podršku, naravno da su i naša očekivanja bila veća. On je pokušao sa strategijom, on je ispisao tu strategiju, ali nije ju imao vremena jer je to, oni nisu bile, prošlo mu je vrijeme i on se bavio po meni nebitnim stvarima. Da. Sad za kraj, ja ne mogu to da vas ne pitam. Ja volim pjesmu Gospodar samoće, koju vi volite od Azre pjesme. Je li ima neka posebna ili... Ja volim puno pjesama, ali jako puno pjesama. Ja izuzetno volim Azru i slušam u autu. Ja volim jako pjesmu Život običnog tempa. I mogu reći da je, dok sam opisala sam kako je nastala i imam indirektno, ne autorstvo, nego imam utjecaj na to što ta pjesma. Niko ne zna što zapravo to znači. Aha, sad to sam ima u ja knjizi. Ima, prevela sam je. To je super. Evo malo marketinga, da ne misle da ga nema. Jasno, Ima. sve ima. Jasno, prevela sam tu pjesmu. Onda meni se duša od tebe ne rastaje, meni divno. Ali kao pjesma, ja nju nisam dugo otkrila. A onda ko mi je najbolji, opet taj Rade Šerbedžija, kad ju on pjeva, to mi je još bolje od originala. Predivno. Nedavno Mira Medunjan nije izvodila. Ma jes i ona isto. Mislim, to je naprosto sevdah taj koji leži tim ljudima, a on je taj sevdah otkrio i onda ga je po njemu je dosta hoblao, što se kaže u Zagrebu. Da, volim ja i volim te kad pričaš isto, imam neke svoje veze tu. Volim strašno i ove angažirane, dakle te Anđele, pa jako volim te žestoke albume. Da, Poljska u mome srcu, ja to isto volim, to mi je super. Da, Balkane moj, kad volim Balkan, šta ću, volim i Balkane moj. Volim te kad pričaš, Snježana, da, evo, tako ćemo i završiti. Na kraju te pjesme djevojka odlazi niz ulicu, prvi je dan proljeća, koliko se sjećam, a veseli se kao da je zadnji. Mi smo, drugi je dan ljeta. Eto. Hvala vam što ste bili moj gost i podcasta Mikrofonija s Amerom. Dragi gledaoci, prijatelji, naša sagovornica je bila Snježana Banović, kazališna rediteljica, kritičarka, intelektualka. Pa nemojte, Da. Hvala vam. I sigurno osoba sa kojom je vrijedilo razgovarati svake sekunde. Hvala puno. Hvala vam puno i meni s vama. Hvala puno.